ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على النبي المصطفى من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى وتبع بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim Cabang Tilawah Golongan Anak-anak, yang kami hormati official dan seluruh peserta seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-27 di Arena Abdurrahman Sayuti Provinsi Jambi, Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah tahun 2023. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-27 final cabang tilawah golongan anak-anak pada hari ini Ahad tanggal 5 November tahun 2023 dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan kami, saya Kurniati Ulfa dan saya Dedi Trisma untuk memandu acara ini. Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di channel YouTube Subdit MTQ Official Kementerian Agama Republik Indonesia dan Humas TV Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, adapun Dewan Hakim Cabang Tilawah Al-Quran golongan anak-anak yang bertugas pada hari ini adalah Ketua Majelis merangkap anggota Dr. Ki Haji Muhsin Salim MA. Bidang Tajwid 1. Haji Abdul Aziz Tammauni MM. 2. Dr. Andes Haji Imron Rasyadi ZA. 3. Haji Ahmad Bugdadi SAG MHI. Bidang Fasohah Dr. Kiai Haji Muhsin Salim MA. 2. Dr. Andes Kiai Haji Mursyidin MHI. 3. Haji Haja Idawati Joba. Bidang lagu Dr. Hajah Maria Ulfa MA. 2. Hajah Mawaddah Abbas. 3. Hajah Dahlia Ahmad SPD. Bidang suara 1. Dr. Haji Abdul Bashir Amin SAG MPD. 2. Sanu Bajuri SAG MPD. 3. Haji Mursyid Qori Indra. Panitera 1. Haji Munjaidi SPDI. 2. Ridwan Muslim. Bapak dan Ibu Dewan Hakim serta panitera yang kami hormati, pada final cabang tilawah golongan anak-anak hari ini akan tampil sebanyak 3 qori'ah dan 3 qori. Untuk penampilan pertama, kami mengundang qori'ah golongan anak-anak dengan nomor peserta TQ 153 akan membaca Al-Quran Surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 90 dan seterusnya. Qori'ah golongan anak-anak dengan nomor peserta TQ 153 akan membaca Al-Quran Surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 90 dan seterusnya. Dipersilakan. Mohon bersiap-siap qori dengan nomor peserta TQ 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
Selanjutnya, kami mengundang Qori golongan anak-anak dengan nomor peserta TK 128 akan membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 158 dan seterusnya. Qori golongan anak-anak dengan nomor peserta TK 128 akan membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 158 dan seterusnya. Dipersilakan. Mohon bersiap-siap Qari'ah dengan nomor peserta TK 143. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
Berikutnya kami mengundang Qori'ah golongan anak-anak dengan nomor peserta TQ 143 akan membaca Al-Quran Surah An-Nisa dimulai dari ayat 64 dan seterusnya. Qori'ah golongan anak-anak dengan nomor peserta TQ 143 akan membaca Al-Quran Surah An-Nisa dimulai dari ayat 64 dan seterusnya. Dipersilahkan. Mohon bersiap-siap Qori dengan nomor peserta TQ 116. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
لكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami mengundang Qori, golongan anak-anak dengan nomor peserta TQ 116 akan membaca Al-Quran Surah Ali Imran dimulai dari ayat 171 dan seterusnya. Qori, golongan anak-anak dengan nomor peserta TQ 116 akan membaca Al-Quran Surah Ali Imran dimulai dari ayat 171 dan seterusnya. Dipersilakan. Mohon bersiap-siap Qari'ah dengan nomor peserta TQ 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا
alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون
Sadaqallahul azim. Berikutnya kami mengundang Qoriah golongan anak-anak dengan nomor peserta TQ 159 akan membaca Al-Quran Surah Ali Imran dimulai dari ayat 92 dan seterusnya. Qoriah golongan anak-anak dengan nomor peserta TQ 159 akan membaca Al-Quran Surah Ali Imran dimulai dari ayat 92 dan seterusnya. Dipersilahkan. Mohon bersiap-siap Qori dengan nomor peserta TQ 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه
Selanjutnya, kami mengundang Qori golongan anak-anak dengan nomor peserta TK 146 akan membaca Al-Quran Surah An-Nisa dimulai dari ayat 29 dan seterusnya. Qori golongan anak-anak dengan nomor peserta TK 146 akan membaca Al-Quran Surah An-Nisa dimulai dari ayat 29 dan seterusnya. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن
Sungai Batanghari aeknyo tenang, sungguh pun tenang arusnyo dalam. Final tilawah golongan anak-anak telah berkumandang. Kami mohon undur diri dengan mengucapkan salam. Dewan Hakim dan Panitera yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Dengan selesainya penampilan peserta terakhir, maka berakhirlah final Musabaqah Cabang Tilawah Al-Quran golongan anak-anak pada seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-27 di Provinsi Jambi tahun 2023. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.